masusyan dareng estudyante ning Ama Computer College Ciudad San Fernando ing 36th Foundation Anniversary ning karelang eskwela inyang Biyernes. King meto nga mo Ciudad San Fernando, binida dareting kainakaning karelang miyayalawang talento. Ating tinerak, at ating muring migkanta. Pero syempre, uling itiin talawing aldoning 5 aldong selebrasyon, meging finale o highlights siya ing Ligligan Leg 1, ang Mr. and Miss Ama 2016. Emo puro academics, nune extracurricular activities mo rin imburing ipakit ning mesabing eskwela, iba't kareng estudyante. Agpanging school director ning Ama Pampanga ay Nino Lim. Actually, the event is the highlight of our Foundation Week anniversary, which is Mr. and Miss AMA 2016. So where we features our, of course, our gorgeous and beautiful students from AMA Computer College San Fernando, Pampanga. We wanted to highlight na in AMA Computer College San Fernando, hindi lang more about academics, but also we have some extracurricular activities na pwedeng ma-enjoy ng mga estudyante namin sa AMA Computer College. Keti tunggal-tunggal lang rin ang parang 16 kandidata. Keraklan kareng partisipanti, first time dang mikyabe keting mesabing kompetisyon. Eto nalaketi ri DJ Kalbang, third year college, ang pang senior high school ay Maria Angela de Belen. This is my first time. Para sa akin, ang purpose ko sa pagsali ko dito sa pageant, para sa sarili ko na may mapatunayan ako na sa sarili ko na mag-boost ang self-confidence ko, gano'n. Medyo po, first time din po kasing sasali sa pageant na to. So medyo halo po yung excitement na rumampa at saka yung kaba. Itinaing pang 16 mabanwang Mr. and Miss Ama. Nuno ka rin layo niting kompetisyon na maging masanting lang ehemplo, reng sumambot ka rin kaparadang estudyante. Ako po, Joy Diwa para King News Force, Pampanga. Balitang tutukin balen, susuyo.